Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giyakin giwidide na so tanaw de bultay. Hindi na idide ini alan batuan na kati pamakirgan yung alawan followers. Nasiya na pakarano nakandudaya orano napiyak kararang puno wakan dia uirano adi panutula di bulan tayo tanang nagupoon binagkapita na masurong-surongin ano ando tukiribo na si bulan tayo tanang nata kini iba saya bu sa siringan na biyaye anadu enay du enata du nakibulan tayo tanaw kapurong ta adi kapurong nakadudewayan tadin namamani panikita naderapa takunato nadidina akatawan ko wapunan di gendila din nasiyandiye ani dinawa na dua na idua na kadin akibulan tayo tanaw dika agiya katawan ko napiya ka ang buko ka alam bula din akin naluin ay duin tadi nalalayon din ang buko akadulong bukan niya sa rugid na gawin nadi ko buka pantunan naipita ko sugido naipaniutok ko pa narata ginawa ko ibunan tayo tanaw din na duwin ay duwin tadin Meresap man po pa, nabukubo pa, sumusisagin na ng mga palit. Ay, notori sa mga
penari bapak ka kasima-sima tunay meso agi bapak ko mau siapa di tunay meso ari sora ako ron may umagi di kuya sudah jadi kuya mama madurun tunay meso ari sora agi bapak ko kuya sila na madamu bisa piu lagi na mamadu tunay meso may akataban sa mamadu tunay mini kuya na Filipino bapak kaya benian tunay meso agi bapak ko na inawang ko ano to tunari bapak ikuwasa kakuyot tunay may sore-sore nasi op mana ke bapak minsa kita di pelupas isang berang-berang din tunay to berang-berang mama namat tunay may sore ngoro pa masa kaino to para maka intra ka ng kambuman na makaitimang ipon mo tunay may sore ino kami sa bapak mga itangingipan na kagi kambumad na galbo kami tunay may sore-sore nagitubo kay bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapit mana miatu kami ang pagrianan na si Sangko Panlad. Itu tuloy ni so kap dibili ka pamagi de wiso marano drama mi manto mapia akaguri. So mga panorama ni manto mapia akaguri kapit mana itero sa mi so program mi kati iya pamagi de kami ayaw to ay pagidi de mi na so dugal na mabsu kati iya pamakin binyo. Anna lambu kullamba beritan tumale ide tarro kira oppa mati burune de taro tarambe bakka ganna tantaru udin ayya kap mandu de dugalanna mabisu buppe mulla sadilum Omman kasarap nasaro tanna pipino na igiran rarautan marata ulat orang upinilawa kamarorom minsan ibong di Ayya pakaran nono Butar de suminga sidugalan na mabisu Miya putul sudulog Pauntu deniya Nanamiya nabuso atap Pimbalat tuwan niya Nanadiyad Ayya pakaran nono Inaw mga lulot na butarad de suminga Namiya putur sa dulog Ang untudan niya Minita lang sukala Bakararan din niya Namiya labuso at Pimbalat tuwan niya Nadiyad Ayya pakaran nono Kaya magdudumira na duka tontoyado kas Ayya miya kaago Dugalan na mabuso o kasabba pa kumala ato Ayya kiramong mala isa katuruganan Ayya pakaran nono Pupagan na aniyan ako bibirong malong niyan Nadimiyan na nagkitago Gaporit pisirano Mini palang tigiyan ako ruwa sa ubintana na si imiya katana miya rono talawid rono tabirong-birong adi Mereka man bupa jangan dari jong ramadan itu akan nak bupa kay timbang masagi mga follower lain no miati da kameran man to ne miya so agi bupa ko na ko bupa parere para iman to lain no to lagi kaya 5 iman to ramadan to ne miya so ari so laung lagi ilido wala kana pililimpiwan kan lain no to para ma piya ka pa bisita ramadan to ne miya so ari so agi bupa ko ka pililimpi ko mau ko misisa kan to ne miya so miya bebe babu lain no to kina yung pagkabsa malilimpyo to ne miya so bumbay isang upan na bumupililimpyo sa walerat to ne miya so miya katilak sa mga walerat to ne miya so apa nga kay itutuloy sa video